Tekereza ibi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigena guhindura itegeko nshinga ry'igihugu kigenga nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugira ngo gusa ibigo by'Abanyamerika byikubira amabuye y'agaciro. Tekereza guhintwara imitwe y'abacancuro cyangwa inyeshyamba ngo zirinde ibirombe mu gihugu kidasiba kuviriramo amaraso. Cyangwa se tekereza igihugu cy'igihangange ku isi gishyiraho igikangisho cyo kwima abarwayi imiti igabanya ubukana bwa sida kugira ngo gusa gihate leta gusinya amasezerano y'amabuye y'agaciro. Ibisingurumbarirano si filime ya Hollywood, ni amabanga akomeye yashyizwe hanze n'abadepite 54 b'Abanyamerika. Ashyira ku karubanda intambara y'ubutunzi irimo kubera mu karere k'ibiyaga bigari. Ikaze muri iyi nkuru icukumbuye. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ibaruwa y'ibanga yashyizwe hanze tariki ya 17 z'ukwezi kwa munani umwaka 2026. Ibaruwa igaragaza uburyo inyota ya cobalt irimo gushora Amerika mu byaha bikomeye muri Congo. Mu minsi ishize abadepite 54 bo mu ishyaka ry'Abademokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bandikiye ibaruwa ikomeye cyane abayobozi bakuru mu butegetsi bwa Amerika. Ibaruwa yari igenewe ba minisitiri bakomeye barimo umunyamabanga wa leta Marco Rubio, minisitiri w'ubucuruzi Howard Lutnick ndetse na minisitiri w'imari Scott Bessent. Muri baruwa abadepite bagaragaje impungenge zikomeye cyane, ndavuga impungenge zishingiye ku masezerano akorwa mu bwiru bukabije hagati y'ubutegetsi bwa Amerika n'ibihugu bikungahaye ku mabuye y'agaciro by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuki ibi bintu bimeze gutya? Turi mu gihe isi yose irimo guhiganirwa ikoranabuhanga rishya, imodoka zikoresha amashanyarazi EVs, batiri za telefone ngendanwa, ibyuma bya gisirikare bihambaye. Ibi byose bikeneye ikintu kimwe, critical minerals cyangwa se amabuye y'agaciro y'ingenzi, aho cobalt iza ku isonga. Kandi nk'uko mubizi hafi 70% bya cobalt ikoreshwa ku isi yose ituruka ku butaka bwa Congo. Amerika irashaka kwigobotora Ubushinwa bwamaze kwikubira isoko ry'aya mabuye. Ariko se ikiguzi cy'intambara y'ubutunzi ni ikihe ku baturage ba Congo no ku karere k'ibiyaga bigari? Aha ni inkuru yacu ikomerera. Aba badepite 54 bamenye amabanga y'amasezerano yiswe Strategic Partnership Agreement cyangwa se amasezerano y'ubufatanye mu by'ingamba yasinywe rwihishwa hagati y'ubutegetsi bwa Amerika na Kinshasa. Aya si amasezerano asanzwe y'ubucuruzi, oya. Dukurikije ibaruwa yashyizwe hanze, aya masezerano asaba ubutegetsi bwa Kinshasa gukora amavugurura akomeye mu itegeko nshinga ry'igihugu. Mwabyumvise neza, guhindura itegeko nshinga rya Congo kugira ngo gusa ibigo by'ubucuruzi byo muri Amerika bihabwe icyitwa right of first offer, uburenganzira bwa mbere bwo kwegukana ibirombe. Bishatse kuvuga iki mu rurimi rwumvikana? Bishatse kuvuga ko igihe cyose muri Congo havumbuwe ikirombe gishya cya cobalt cyangwa se igihe cyose leta ishatse gutanga isoko ryo gucukura, ibigo by'Abanyamerika bigomba kuba ibya mbere bibazwa niba byifuza icyo kirombe mbere yuko gihabwa abandi. Ko gukumira Ubushinwa. Ibi ni ukwinjira mu busugire bw'igihugu mu buryo bweruye. Abadepite b'Abanyamerika baravuga bati turimo gusahura ubutunzi bwa Congo mu gihe igihugu kiri mu ntambara y'amaraso. Ihohoterwa rya kiremwamuntu rikomeje, ariko Amerika ihangayikishijwe no kwikuba ibirombe. Inategeka ihindurwa ry'amategeko agenga igihugu. Niba mwibwiraga ko guhindura itegeko nshinga ari byo bibi gusa, muntega amatwi twumve ibikurikira kuko aribyo biteye ubwoba kurutaho. Raporo ikaba yazamuwe n'abadepite iravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zarafashije gutera inkunga umutwe w'abacancuro cyangwa se umutwe witwaje intwaro ugizwe n'abasivili kugira ngo uyu mutwe urinde ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo.
mu gihugu nka Congo kimaze imyaka irenga 20 kizahajwe n'imitwe yitwaje intwaro isahura amabuye, aho abaturage bicwa umusubirizo mu burasirazuba bw'igihugu Amerika kuzana cyangwa gutera inkunga undi mutwe witwaje intwaro hagamijwe kurinda inyungu zayo no gukongeza umuriro ku gihugu gisanzwe gishya. Abadepite barabamagana bavuga ko ari uburyo bwo gushyira inyungu z'amabuye imbere y'ubuzima bw'abaturage. Si ibyo gusa, ngaho mwumve iri banga rindi. Mutekereze umuherwe Dan Jeta, uyu mugabo w'umunya-Israeli wibitse akayabo yari yarafatiwe ibihano bikaze na Amerika byiswe Magnitsky Act Sanctions kubera ibyaha bya ruswa ihambaye n'imikorere mibi mu kwigarurira ibirombe muri Congo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Ubu rero ibaruwa igaragaza ko ubutegetsi bwa Amerika burimo gutegura gukuriraho ibihano uyu Dan Jeta, impamvu kugira ngo aborohereze abikiraro cyo kubonera Amerika isoko rya cobalt. Ibi birerekana ko imbere y'amabuye y'agaciro indangagaciro zo kurwanya ruswa no kurengera uburenganzira bwa muntu zishyirwa mu kabati. Iyi ntambara y'amabuye y'agaciro ntiyagarukiye muri Congo gusa, yageze no mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika. Mu majyepfo muri Zambia, icyubutegetsi bwa Amerika bwakoze muri Zambia nicyo kigaragaza ubugome buri muri iyi diplomasi nshya. Abadepite b'Abanyamerika ubwabo baranditse bati ni ubugome ndengakamere kandi ntabwo byemewe. Bakoze iki se? Ibaruwa ivuga ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika State Department yakangishije leta ya Zambia ko izahagarika inkunga y'imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ndetse n'izindi mfashanyo zirokora ubuzima kugira ngo bahate leta ya Zambia gusinya amasezerano y'amabuye y'agaciro na Amerika. Reka tubisobanure kugira ngo twese tubyumve. Amerika irabwira igihugu cya Afurika iti nimusinya ko muduhaye amabuye yanyu abaturage banyu barwaye sida barakomeza kubona imiti ibarokora. Nimwanga imiti turayihagarika, abaturage banyu bapfe. Uku ni ukugira abaturage imbohe, ni ugukoresha ubuzima bw'abantu n'imfashanyo y'iterambere nk'iturufu yo kwiba ubutunzi bw'igihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Aya masezerano mabi kandi ntiyakozwe muri Afurika gusa. Ibaruwa igaragaza ko amasezerano yiswe Agreements on Reciprocal Trade yasinywe n'ibihugu nka Malaysia, Argentine, Ecuador, Cambodia na Bangladesh. Yose abuze ibihugu gushyiraho amategeko arengera ibidukikije cyangwa arengera abakozi. Amerika irasaba ibi bihugu korohereza ibigo byayo gucukura, ibabuza gushyiraho ingamba zikumira iyangirika ry'ikirere. Mu magambo make, ibigo bya Amerika birashaka kujya gucukura mu bihugu bikennye nta mategeko abibangamira, byangiza ibidukikije uko byishakiye, byirengagiza uburenganzira bw'abakozi maze byitwarira inyungu. Kandi ibi bintu inzobere zivuga ko bishyira mu kaga abasora bo muri Amerika, no kuvuga US taxpayers. Ibaruwa yerekana ko amabanki ya leta ya Amerika nka DFC, no kuvuga Development Finance Corporation na Export Import Bank ariyo arimo gutanga amamiliyari y'amadolari y'inguzanyo muri iyi mishinga y'ubucukuzi. Bivuze iki? Bivuze ko niba ibigo by'ubucukuzi byungutse cyane, inyungu zishyirwa mu mifuka y'abaherwe b'Abanyamerika, ariko imishinga nipfa cyangwa ibirombe bigahomba muri Congo, igihombo kizishyurwa n'abaturage basanzwe b'Abanyamerika binyuze mu misoro yabo. Abadepite baravuga bati ntabwo bikwiye ko igihombo gishyirwa ku baturage mu gihe inyungu zihera mu bwiru. Bakunzi kandi basomye cyangwa abakurikira channel yacu, ibi bintu ntabwo ari ugusoma ibaruwa, ni ukureba ishusho ngari y'akarere k'ibiyaga bigari. Intambara ibera mu burasirazuba bwa Congo hagati ya FARDC ifatanyije n'abacancuro ndetse n'inyeshyamba za FDL n'abandi, ihanganye na M23. Ubu noneho yiyongereyemo undi mukinnyi ukomeye, ibigo by'Abanyamerika bishaka cobalt byiteguye gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro no guhatiriza guhindura itegeko nshinga.
mu gihe Ubushinwa bukomeje kugenzura igice kinini cy'ibirombe muri Congo, Amerika yahisemo gukoresha ingufu za gisirikare. Ubwiru, ibikangisho byo kwima abantu imiti no kugarura ku isoko abantu bari barahawe akato nka Danjeta. Ese aya masezerano azarangira ate? Ese gukoresha imitwe yitwaje intwaro mu kurinda ibirombe ntibizabyara imitwe mishya y'iterabwoba n'inyeshyamba izakomeza kuyogoza akarere ka Congo, u Rwanda, Burundi na Uganda? Ibi ni ibibazo bikomeye abakuru b'ibihugu byo mu karere bagomba kwitegura guhangana nabyo, kuko kwinjira kwa Amerika muri ubu buryo bwa gisirikare n'iterabwoba ry'ubukungu bishobora guhindura ishusho y'umutekano w'akarere mu myaka 10 iri imbere. Mumbwire muri comments, murabona iyi ntambara ya Cobalt hagati y'ibihangange izasiga Congo ite? Ese diplomasi yo gukangisha kwima abarwayi imiti murayivuga iki? Kora subscribe, usangize iyi nkuru abandi, kandi ukande kunzogera kugira ngo ujye ubona izindi nkuru zicukumbuye vuba na bwangu. Ndabashimiye.